Babainak kuma amang ipadrama dito'y padas ko, gaputa amok nga adu ti manghusga wenno mangi-judge kanyak. Ngem tao akla ang met nga agbidot. Ket iti likudan dagita abidot, adda istorya ken rason no apay. Miss F. din makelak iti rigat. Ubingak paylaeng nakita kon no kasano ti bannog ken rigat ti inak tapno maisakad na laeng ti panagbiag mi. Adda ngamin sakit ti amak isu asaan a makatrabaho iti nadagsen. Idi agtawenak iti 19, nagsikugak ngem dinak intong paltinobyok gaputa saan pay kano a nakasagana nga agpamilya. Nagpasngayak nga rod a balasang. May saak nga rod kadagiti makunkuna a single mom. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Isang salam ti ang umutan ba kayo? Apay di pa'y nakaturaw? Katurturog na laeng lakay. Urayak laeng amarnakan. Sakto idiso itindayon na. Rabina, maumpay lang ti anak ta. Nag-text itay. Marabyan ka nung agawit. Napanan na kano aya. Jakman ang bulakay. Basta ti pakada na itay agsapa. Adda ka no inyayab ti gayem na pagtrabahuan da. Ay kat nasayaat mo't nga ron no at damot ang pagtrabahuan di anak ta. Isopay mo't nga igatang na iti diaper kan gatas ni Johan. Urayin tapay ka din ni Mean. Wano umunatan amangan. Mabisinak mo't ang lakay. Umunatan aamangan. Sige, idis sumarudan ti apo ko tayo tindayon, tayo tamanganay. Umuna ako nga agawid, Tricia. Intet ka din ni Madam Tinaaldawam ita? Di kaya't ko asawan, di kwarta atangdan mo. One friend, inted na itayan, sakbe ang agawid. Okay nga rod, urayan nakbiit friend, ala aktibag ko, aggidantan nga agawid. Kaya't mo asawan, agawid ka matan? Wan, awan mo't laangan umunag a customer no kastoy nga oras. Sana bali, taadamot da siya na kiniros nga agbati dito'y pwesto. Isuda pay laang ti ag-duty ita. Sa bagay, basit nga agpaiso ti customer itang aldaw. Miyerkules nga min ita, isu a talaga abasit ti customer. Mabit laang taala aktibag ko, friend. Sige, friend, agawa am nga rod tani, rabiin. Hello, Tricia. Hello, Mayan. Amangan numabalin ka inton rabi eh. Ha? Di kaya't ko asawan, amangan numakarwar ka. Nagpakada nga mindaros kini Sheena. Ada ka no atendaran da kasar kat awan kadwak nga agjuto inton rabi eh. Anyang oras daw mo pan, friend? Malpas pangal daw ka no tirubuat da. Sangbutan da ka no nga minti biyahe nga agpalaon yun. O sige, awagan kan to inton madamdama, friend. Bareng awan papanan ni Nanang. Taibatikan ko na ti anak ko. Sige nga rod, friend. Urayak ti awag mo. One friend, kasaritak labiit ni Nanang ko. No kaya't nabantayan ani Johan. Okay nga rod, friend. O sige, awagan kan to inton madamdama. Bye. Ato yun ti order user. Agyaman ak, miss. Awan anyaman na, sir. Sige ayaban daklaan no at dapay order yo. Mabit lang, miss. Ha? Amang ano mabaling hagtugaw ka. Itigas ta. At damot kay si istorya. Kabayatan ti panaginom ko. Ay katwan awan parikot iti dayta, sir. Umininom ka katiti ara. Depende sir. Okay. Mawata kong tigat mo sa wen. Sige.
Mga lakay din, ma'am. Tigagdanag, tas siyak ti makamo. Okay nga, Red Sir. Mabiit na ang tamang nga laak itinuman. Ay, grabe. Maluman ngam aging gaita. Awan pa'y lang ang customer tayo. Ay, wan nga rod Kimaro manan. Weekdays ngamin, iso amatuman. Ay, sapay na ibus man ng tigatas gandaya per ti anak ko. Parikot ko manin no sa dino ti pangalaak iti gatang ko. At dapay matkid di kwartak dito'y Ipagamlaan no kasapulam tapabulhudan ka. Manan, kat no jak pa'y nabayadan tinaudi a binulod ko ken ka. Okay laang friend, si kamot. Di mon panunutan dayjay. Amukmat akasapulam ti kwarta. Kan maysa, saan kamot asing singiran? Itid mon tulat taa inton ada nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman na Tricia. Naimbaglaan ta na adda anak itigay makaskan ka. Awan anyaman na friend. Ne, kasla ni Sir William mat deta sumungsungat. Aywan, isumat nga peso. Ayos! At dan customer tayo, friend. Wan nga rod, friend. Oray may samat ati customer. Basta big time. Wan Ala, yung kadamaganan no anya ti order na, friend. Rabi manen. Yung aging gaita, di pa simbang pati anak tabakit. Wan nga rod lakay. Sa dino ka numanan ay tinapanan na. Jagmatan na sa lutsod. Basta ti ko na ag-duty da kanu kan Tricia. At dan sa kanu naki-extra anda aresto bar. Iso ti pagtrab-trabahuan da iti gayam na. Resto bar? Wan. Lugastra. Inuman ti pagtrab-trabahuan na. Wan siguro resto bar mati ko na. Di inuman. Ayaw na yan. Apayawan na't dagduman ay mabirukan na. Ay naawan mat dakas na lakay. Nalinis mat da dya trabaho. Wan mat gidi amom mat nagiti tao. Nababati pa nagkita da iti kasta klase iti trabaho. Bayam da kita at tao lakay. Tinapatag aday gatang ti anak ta iti kasapulan ti anak na. Sa bagay mat gidi Tinasayaat, palagi pang tuman ket di anak na lakay. Wan bakit? Kasarita tunimean apaman asumangpet. Mano ayat di kasapulam? Ha? Mano di kasapulam ang kwarta? Kuna? Ay, sir. At taga manen. Sir ka sir. William kunam kadilatan niya ako. Kaya't mo ka di, tarumwarta. Ha? Inta hotel. Lita no kayat mo ha. Ang di mo kayat. Okay lang met kanya. Si Kamat William, nakasir-seryoso ka. Aginong taman kit di nga aginom, tap na makaadota. Ay ka, wala. Hindi tayo katikay-kayat ko man. Always on the go ka. Siyempre, Ayos. Nagita ka tayo kayat ko ito may sababay. San ang naarte. Cheers. Anay ko, nagsakit yung ulo. Ang alas 9 matgaya man idiagsapa. Ay, naglukon na dyan, William. Di nakman lang riniingmat. Ay, pinanawan naklatan dito yung hotel. Kasta unay ti baratag ko idirabi OMG, man. Naspak ka manin no kastoy lang.
pertipungan ko. Anak, sigurado ani William tinangibati iti daytoy. Talaga agalante matadya at tao. Tinasayahan, bumangon na kiti, tarumwarak matan ditoy. Oh, Mayan, kumusta kan? Medyo nabayag mo't adita nakita Naimbag man ta nalagip mo ti magas dito'y pwesto? Kaasi ti Diyos, okay akla ang friend. Napanak kami nagpalingke. Nalagip ka, isa di magasa kun Kat, anya ngay ti madamag. Kumusta kayo matan kini William? Ha? Kumusta kayon kini William kunak? Anya? Anya, kumusta nga ibagbagang mo, Tricia? Ay sus, di kan aglibak friend. Amok nga rimwar kayo iti. Kumusta kayo ngay? Dayjay? Awan dayjay, friend. Pudno arimor kami iti. Ang aging galaang ijay dayjay, sigaman. Kan mesa, manipod iti, saanan ang nagparparik na ni William kanya. Nabayagan. Os, sigurado ka? Wan, promise. Anya? Di mo ibaga, one night stand lang tinapasama kada kayo, friend. Kaslakastan friend. Ngamin, idinalpas nan anaala ti kayat na. Nagpukaw mat na nakaslaso. Aya? Kunakit di ano agdindin na kayo. Anya? Saan, friend? Kat no awan apulos damag ko may papangan ko na. Kat, sa dino ngay ti pagtrap-trabahuam ita. May saak a sales lady iti may sa amol nga asid agmat laang ditoy, friend. Ay kat nasaya at mat angarod no kasta, friend. Un, friend, at least ijay ta regular. Kun saan arabi iti pa nagtrabaho. Saan nga minan akabailan ng kantatang ti agpuyat. Iso ang masapol nga aldaw ti trabaho. Tapno mabantayak mat ti anak ko iti rabi. Hi, Mayan. William? Siya nga ron. Maragsa ka na ka makikitakin ka dito'y mall. Mabalik ka di nga awisan. Papanta ko mamangan kalpasan di trabaho. Di gagdanag. Mangan talaang met. Promise. Sige. Sikat di makaam mo, William. Okay. I-text na ka pa man na ma-dismiss ka. At ito number ko. Sige. Alright, i-text mo. Mayan. Kumusta ka? Kumusta kayo di anak mo? Abi nga muna nga at anak ko. Kadyak mat nalakdakaman kan ko na. Diyan ka muna niya ti ibaga. Ang kaya't katulungan, Mayan. Anya ti kaya't masawan, William? Nakasagana ka mang tulong kay ka. Saan lang agapu iti anak mo? No di kat gapu tayo ayatan ka. Anya? Dahil tatipod no, Mayan. Pasensya ka na. No basta pinanawan kalatan iti hotel ang nagturugan ta. Kinapod no na. Pagbabawiyak tayo diyang hinaramit ko. Iswakayat ko ti pumawigan ka. Anya nga'y kumaaga pong agbabawi ka. No siyak lang may sa. Gusto lang may tinaramit mo. Ngamin, awan matrelasyon ta. Mayan, saan nakakasiti pang panunutan? Talaga lang nga nagbalinak ang maag iti tayo di agundaway. Panagriknak at nagbalinak kabastos ken ka. Kapoy ti kasya ginaramit ko. Isasabay lang ko mata mapakawan na. Awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan, William? Kas itinakon-akon. Gusto lang tinaramit mo. Ngamin, awan matrelasyon ta. Agay, Apay ka di, Rufino. nubyo ka din ti anak tatay di William. Day tati jak ang mulakay. Awan mat natakdaka mat ti anak ta may papankadakwada kin ni William. Apay ka di. Awan mo't kitde. Mas daawak lang amin. Iti anya lakay. Tanda ni Domingo mat nga umay dito balay.
San lang nga ta. Kanayon pa gumatang iti gatas kindaya perti apo ko ta. Agraman groceries kanda tuma pa masapsapol dito balay. Day damat nga ron tinadlaw ko lakay. Damagam tuman ni Mayan bakit? Bayam, takasaritak to ti anak ta. Wan man, tali, nariga tagpukpuk tao. Una, nasaysaya at matlaang agpaiso no maamuan ta ti pudno. Iti kasta, ammo tamad ti bagbagata. Kumusta nga iti bagbakan kamian? At damot lang ka di lugar ko di tapuso. William, agyamanak iti panagayat kan pamatag nga ipakpakitam kada kami iti anak ko. Kastamatan iti pamilya. Agyamanak iti adu atulong mo kada kami. Iso na lang, taitapay lang. Agkitawa kon iti pasensya. Ha? Pasensya kan. Ngamin, jakmat mapilit ti bagik ang mga yatkan ka. Mayan. Naingkabsatan lang direk na kan ka, William. Mayan. Sorry, William. Ngamjak kayat amang namnama ka iti awan. Di ka kumakayat apasakitan. Ngam imbagak lang ti pudno amalikrik na. Jak kayat agundawayan ti kinasayaat mo kada kami. Okay lang, Mayan. Respeto ti desisyon mo. Pagyamanak iti ta imbagam ti pudno. Agyaman na, William. Ang uray no kasta, nawaya ka matlat nga umay sumarong ka dito balay, no kayat mo makita ti anak ko. Banaga, pagyamanak unay, Mayan. Awan anyaman na, William. Amok mat anagbalinan anapatagkan ka ni Johan. Isa nawaya ka nga umay sumarong ka dito balay. Anya itayan ti ko na mga ibagam kanyak iti personal, William. Ha? Ay, kwa. Adalaan kayat kung ay pudno kumakan kamian. Anya da itan? Among ka din no apay ang nagbarte kak idirabi arimuarta. Saan? Awan mat malagip ko anadakamat mo may papan iti panagbartek mo iti. Anya ayang amin nga agpay sa ti makagapo. Nasakit tinakam ko iti amak. Ha? Nakita kami na naragsak da iti babae na. Kaduada ti anak da. Kaya't ko ti agrebelde. Ngam pampanunutat ti kasasaan ti inak. William. Pasensyakan. No ipagbagakin ka da ito'y. Awan nga minda maapang ipagak iti sakit tinakam ko. Maipalagip lang amin kanyak tinapalabas. Ha? Kinapudno na. Imbati da kami ni Daddy. Gaputa mas pinili na ti babae na. Dinanaan na ti babae na. Kat naragsak da ita asa nga pamilya. Panagajak na padasan. Gaputa pinanawan da kami kat nga ron ni Daddy. Pasensyakan. Jak amo akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Agpa-Australia ako ni Timabihit. Kahit kayo nga itugot kiniyuhan. Iso na lahang taamok asaan akas karina ti pampanunutak. Kang runahan ti amin. Amo kasa na basta-basta ken katagtalikmanen. William. Ngamuray no kasta. Nakasaganak ngagbalin nga ama iti anak mo. Tiyak kamin kaya mapadasan na met tinapadasak. Nagrigat ti dumakkel nga awan amana. Uray at daak to ni tatayo. Ikarika ka na yung nagtulat at umawag kada kayo. Kanam na maham ti tulong ko, aging kat kabawilak. Agyaman na, William. Agyaman na, iti kinasayaan ko. Agyaman na, gaputat tapay lagayam tao akas kan ka. Panakasagaan at tumulong nga uray awan namnamaan na akasukat na. Agyaman na, kunay, William. Naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak
no makaibati met daytoy iti adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa kadagiti kaskanyak asaan a makontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. Wan, yung nagsina kami nga rodan. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdan daklakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papanit ti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Abay, di na ka ti ayatan. Lumapalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alan April, patgang kumamot ang tikid daw ko. Pangasem. Nasapan sa unay day plano, Adonis. Isuntumad lang titurong na. Isumagdan nata ka din. Bayan, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundumtang ti mauding aldaw. Ay, adalang man ti rabi ngam aging gaita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mat aguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat da umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak. Sa di naman ang tinagapom, Adonis. Apay nga ita ka na ang asumangpat. Rabina. At dayta ka manan ako na Grace. Kasangsangpat ko lang. Gamday taman ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. At damanan babae man niya. Napanluga. Isa mapalin ka di. Di na kong sermonan. Tama nga nun niya pa'y timaramid ko ka. Makitang tikas tang aramid mo. Talagang at damanan babae. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuadam. Di kag sa usaw iti kasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asikati nakabasol. Ngam natangkan pa'y laang tulbud mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito balay. Anya? Saan ka ba't sigurado lang? Tapno di mo nang nagtimbaga. Unay kan, Adonis. No naumakan ko na. Nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam dito eh? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre. Umay ka pasyaran na. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay dito eh. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka dito eh. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita. Iso nga'y mayak dito itagos mo. Anya? No bilang tamasang patandak dito itagos mo. Di ibagam asyak tinubyong. No saan ka laang kumaakasado? Nabayagan nga inaramit ko dayta, Adonis. Among mat, ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabarin nga iyam amo iti pamilyak. Saan ka di? Oo. Isu apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Agingat ka ano ay nga rin ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan ito. No talaga nga'y ayatan na, makauray ka. Ay, sige. Gaputay ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam amom kanya kalaga ti dadakkel mo, April. Nakapasyar ka, Grace, balasang ka. At ang sakit din na patag nga ibagam,
Talaga nga tatang. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kasla mo kon, nanya day tabalasan ka. Tatang, Ni ka di manin Adonis. wan tatang. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasan ka. Kas iti sigot tatang. At damanen babae ti asawa. Kanayon ang marabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day tao. Talagan sana ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, Jak makasarita itin asayaan. Ngamin tunggal kasarita. Agong itla adagos. Kanayon anapudot ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kaming agina. ngala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtatang. Kawan na nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak ti mang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga agungutak ita asawam. Nga pwede makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan umasping iti ragsa ka marikriknak. Gaputay manlugot ka matlangan na makitin na kanyak ipunil. Kasano, katdagulit kamat ngamin. Ha? Angam ti karim Well, hindi ka kati madalagan. Tungpala ka amin nakarikin ka. Di kan to pulo sa grigat iti tanak April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaan. Dayta, di ka nahayon mo alaglagipan. Namnamaak dayta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita pastuyokin ni tatang nana. Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip na kami mat kinitatang mo anak ko. Eh, siyempre mat anana. Ay, wen, sa dinutan ni tatang. Napan ijay bangkag. Amangan no intun madamdamapay day di nga agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagitimulan na nga aba. Kastaya, Wen, intun ano ti pa nagsublim ijay syudad. depende na lang. Mabalin mo't ngayon ton malam, uno saan, amangan inton bigat to. Abay ka de, Urayan pa ni tatang mo siya kanto agsubli ijay syudad. At dan siya kano ibaganaken ka. anya kay kanuti bagana nanang. Jak ambo basta tiinbilin na kat ibagak kanukeng ka nga ada na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam daytoy, Adonis. Ha, napit ita kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din karag iti masapsabol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't at tumulungak iti abang kan gastos dito'y dagusta. Di mo't imbagak iden ka, asyak ti makamoy ta amin. Nagkariyak ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang nga ron, asyak ti makamoy ta amin ang magastos. Ay na, naggasatak at talaga ka, Adonis. Nagasgasatak pa ikan ka, April. Sabay lang ma, tamatang dadago si tanak. Itigas ta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Ngamkas itinakon-akon, jak pa'y mabalin ti aksikog, aging gasaan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan, taumatanin ti pan nakaanang ti kasarmigin ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalay sa kan tumatlaangan, April. Sika lang arudan di kapit. Ngam sikang may tinatangsit. Basit na ang mat-apabor ti daw-dawadat kan ka. Ngam di mo pa'y mat-maipay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti dayta. Saan asyak ti kasaritam? Di nak ngarud kayat akasarita ti asawa.
Iso asikan ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti dayta kunak manan. Isu apa nga asim, tasardengan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Isu ati amok kat maawatan nak. Ulitak manen Grace, awan bibiyang kuken ka, kastamatan iti anak mo. Isu ano ada ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam, naawatam? Kanya. Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagden nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensya kan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kuana. Kapay ngay may ka dito'y ha? Di mo't nagsaritaan tan nga urayan no kaano ti panagawid ko? Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina? Pangaasim Adonis. Agawid ka kuman iti balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayan ti ka sa pulam ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga apas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami anapatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kataumdas latan ti kwarta nga itidad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka at ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaangin ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumutlaang iji balay. Alan, pumanaw kan ta ang mga numasangputan na kapay ni April dito. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Maduduguna yan ti puso. Gapoy ti kastay nga aramidan na. May samat day ti nga April. Iso lang arudan ti kamit. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita. Numaanusan na kinaglabasak itidan na ni Adonis. Kabalak mat siguro nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagpapawiyam to da ito'y nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo nito ti bukod mo ano. Gapo iti kinababaero. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga kandi akasta kayo alalaki. Napintas amin ang makita yun. No nabartag kayo. Asan mo na? Puno, di bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapudno na nabayagan dahil ang marikrik nga para kang ka. Mabayinak lain ang mangipudno. Anya? Well, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito masulok ka. Tapos maipudno kang gatin na payagang hilim-limad ko rin. Anya? Di man adan asawa. Well, ngam nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapudno na. Umadanin, di pa nakawaswas di kasarmi. Nagpaisa? Huwag ko naklangaruda. Mamati ka kaming karnyak. Okay. Ngayon mo kanita, Romuarta. Sa di na ti papanantado, Mabantay di kakusko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Na ititagos mo ti papananta. Nasa isaya at sanangan ang hotel na, Adonis. Okay. Sigal si matumbal, Mabel.
Anyat orasan, ngam awan pailaang ni Adonis. Sapay di nasungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makapadanag mat ti kastoy. Ha, ang mga no isun tinimtang, luktak diri daw. Pasensya ka na. No itala nga nagawid ako mahal. Kasangay ngamin ti may saka trabaho. Lapan kami mo biti ti paro iso naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngaming sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo din, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyan ta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakada. Naihimas mo't nga hindi turog mo. Ah? Okay lang, Adonis. Oh, kano ka ngayon umayag na at ijay dagos ko? Ah, Oo, apay akas manaklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko nang nagdanatan. saan magngiti diyak kayat? Medyo naklatak-laing. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kaya nagdanatan? Ha? Siyempre, kayat ko Oo, matlagayam. Anya pa'y lang nga rutar aramidam ngay. Umay kan ang ijay dagos ko. Kaya't kamutin ang makadan na. Iso nga agpanunod kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama. Aggidan tanton nga glans. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawaksan a Adonis. Ha? Masansan mat ti panagawid mo iti parbangon. Overtime, mahal. Uwan, kanayon kami ag-overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Talaga mo to saan? Di ka agkam kamali, kunak lang arudan. Tano maduktalak aluklukwan nak, di mo amuti ka paalak nga ramidan. Tumala ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tamangan matipap kupit ang iwat mo. Saan ka abut-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Anya kumati pakasidawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Pagkunamot nga ilimlimod ko kanga. Kasano kat kanayon nakapanawan ijay dagos ko, sapay di ka agpakpakada no kwa. Masakit nga hindi ina. Awan mga sikasukan ko na, hidagsapa. Iso masapul na masaba ka pumanaw ijay dagos mo. Ta sikaswag pa itinak, sakbay asumrega kiti opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Itikas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Iyamamukan to ka di. Saan pa yung ita, di kagdanag. Tumting-tumot lang dita ka nito. Okay, sikat ti makaamo, Adonis. Ayun gayam, kayat ko arumor na inton rabi. Intamangan itinginginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan da ito'y Adonis? April, apay nga da ka dito'y. Anya ti kayat asawan da ito'y, Adonis?
Asino da ita babae, ha? Hoy, padak akabit. Ha? Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo ditoy. Nakababaeng. Di naklapdan iti kayat kung aramiden, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan, apagbabawyam anam amuna? Ah, April, pangasim. Asino nga min aya da ita babae, Adonis? Hoy, tapnoy bagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta pinagayayaman day ta lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kenkwana. Ngamin, at daanan iti asawa kan anak day ta lalaki. Anya? Pudno ka diti bagbaga da ito babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni April. Sana na nasayad na kita'y pagbagam. Tumalnakan. Ayok ka! Alay ko. Inalilaw naklagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang sublikan ito'y! Mabel! Awanan ka iti bain? Alay ko. Impanpanagkal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak, nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan, takastoy lang ang gayam ti isubat mo? April. Angam sana bale. Panagkunak, kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak, ta itapay laang, naamwa akong ti pudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis. Atoy, mangan kan, Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kametan iti agas mo. Agyaman narang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamigsam. Pasensya kayo nanang. Imbes asyak di mga asikaso kada kayo. Saan? Labaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kano pinanawan da kamitang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadunam. Awan man laang pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da ka mo amin. Huwag nga ron, nanang. Dahito siguro ti dosa. Kapukadag iti sana nasaya at nginararamit ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at yakon may sublipay tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin atao kat agbasol. Ngam tunggal tao ang nagbasol. Ada karbangan ng agbalbaliw anak ko. Nanang. Agkit daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam, Adonis anak ko. Kang runaan iti amin, kini Apo Diyos. Oo, nanang. Sabay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging gayta agag-aga sakpay laeng. Jak amo no aging kat kaano pay ti ibayag ko ditoy abiyag. Ngem may salaeng ti sigurado ak. Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas. Ket ikarkarigatak asulsulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Dinak matngaminan kayat asublianan pay ti asawak. Ngam kiti napagnumuan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Adonis. Ken ka pagayam, Adonis. Kinapudno na jak amo no anya ti ibagakken ka. Numabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao. Nang runa kadag iti letter sender akasken ka. Ang aman niya ngay ngarot,
Anusam ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin, choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas mo't siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angam talaga siguro akasta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot, kat tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam Adonis, kat pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Kidawak nga awagan na kumalatan iti Heidi. Naawi sakmet ang nagsurat, tapnoy nakibinglay tinagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe. Hello, babe. Anya oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara ko dito opisina. Ape ka din? Ay, umay kasukuran Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? When? Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga iti kasta, babe? Ti amok kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayon kan tulangan ijerwar, Alex. When? Sige, tangkrumbata ko. Apagusuntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumutin dita. Sige, agan-anat ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya dayjay bes? ada ka di papanaminton madamdaman? Awan mat bes? Apay? Ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwal, Bes. Feeling ko nga minkat na-stress ang ikangaltaw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta libre na. Go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta sikat itaya. Agyaman at Mika. No problem, best. Basta sika, go! Agalas 10 matgaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuy-buy iti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayaan. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sobat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabin na. Hello, babe. Sorry, ha? Sorry, iti anya, babe. Jakan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapod na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman ak, babe. Kumusta tinagmala mo trabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantantipan na ka-deliver dagi jay? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Saan na bali? Pumawiak to. Okay lang, babe. Awan rin ba nga pagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman ak, babe. Laing paglangan, taman nakaawat tinubiak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag mo't hindi, ha? Sige, babe, baliwan tanto manin ti agsarita inton bigat. Makaturturog ak ngaminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night.
Napanak laing mismo. Nung adamanan milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado animanin Alex tinangtad iti daytay. Agda nakapigkat nga sticky notes. Basta tinakasuran. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Atay na. Naisan ko. Agyaman na, Diyos ko. Agyaman na, tainikanak itinasingpan. Nagagat, naanos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man, tasaan itong agbalbaliw ni Alex. Agorder kan, bes. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply, bes? Ang mga numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayanta. Anyang ti order akanan tayo. Jayman clubhouse kanya, milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparakan ko na, bes. Si kalatan ti makaamu, bes. Sige. Mabiit lang nga rod na mapanak ag order ijay counter. Sige, bes. Orayan kan dito eh. Okay. Sa di naman tinagapuam, Heidi. Ijay Plaza, papa. Masino tigaduam? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan, mat, papa? Sagpaminsan lang, mat. No kastoy ang medyo stress kami ti trabaho. Sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti novyom. Basta muyo kumati limitasyon. Langgro na kiring ka tas sikat ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumorkin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayak danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rot no kasta. Sampai na kumatasari ag sakit tinakam mo kanya. Gapu iti striktok nga amam, nga ore amok nga dakan iti usto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may isa, amok apara mat lang kanyak tikas tangar aramidan nyo. Di kayak danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Panag, kapag yaman ako na anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray at da akon iti usto atawan. Di daklat ta sarsar dengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyaman ako na nudunggam kantong palam dagiti pilin ko kan ka iya. Hello, babe. Nakawid ka din? Wan babe, itay pa nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika di dagos na. Nasaya at mat nga rod no kasta, babe. Agyaman ak iti panang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na babe. Amumat nga ramidag amin, basta para keng ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masapak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangaro din. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agjat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray itirwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa eh. Okay. Sige babe. Masapak tulang umay mang sukong king kain ton bigat. Okay, babe. Bye. Rebuar ka din ti anak na, Rodrigo. Wen, ito'y pa ya. May sinukong dinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dahi nga Alex. Wen nga rod. Agtalo at awan mo ti relasyon na.
Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. At nga ta posibilidad na ani Alexen ti agbalin a manugang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil ti Jack masumbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasab. At dami na pangitang itanak ta. Sa bagay matkit di ngam kasla na singput matay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti dadto maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgarutay sa. Agam kasi tinakunakon. At dami na desisyon kina Heidi gaputay sukat nga rut di masaknan. Nasirib matkit di anak ta. Amok nga munan aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamat. Narigatan, amangan kit din makalipat di anak ta. Rabin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw kanu nga agawin. Tanda kanu atendaran da birthday party. Anya, le, sa dino kanuay? Mapanda kanu mat ag beach. Awaga man ni Heidi, takasarita ta anak ta. Ay nahbay ang kanilatan di anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga agin enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdam kat sumangpat matlang day chay. Kasarita klabit, kumustahan gandamagag no sa dino ta enda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rot, talag ti cellphone ko, iti selekta. Sa dino ta ni Mika, babe. Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigos ang dayja iti baybay. Sige nga eh. Saan ka kadimot nga agdigos? Intun madamdama akto nga agdigos, babe. May ita shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sa bato. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Basta ka di. Talagang muna ti may bagay kan ka rin. Wala, amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Madayta ka manin ako na. Di mo manin malapdan ti baging ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawang. Mabit lang kasumbatan. Ang mga nuad na napatig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamat gayam daytan. Long time no siya. Kumustahan? Okay lang, mat friend. Sika nga eh. Kumusta ka, mat ten? Kumusta kayo ni Tinobyo? Okay lang, mat friend. Panagriknak nga rod kat kumpleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado da kiti amin na kayat ko. Kita ta ang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madip-develop a relasyon. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamuam ti kinapudno. Ha? Ni, anya kinapudno ti dakdakamatam, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami ka ni Mika iti napanalawas. Kaya't kunana adyak pay lang ibagbagakin ka. Amangan ka no ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat arum-rumwarda kanu ka ni Alex. Anya? Ni, kayat mo asawan? Rumrumorda adudwa da lang hasta ka di? Wan, Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama itot ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan pa
Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Juan, itay pa'y. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na ngay munag iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Juan, Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilaw-lawag buman. ay unay kan, nadagsan tibadak na ko na. Kaslag dabdabo, kasyay. Nay, amangan matnod na parikutalak ka. Jakla ang mo amangan kit din nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita tanak ta. Kumusta am? Tapno maamuanta, no apay ako nam anadagsan ti badag na nga imunag iti silad da. Dagit ni awanan bayan. Nagtalaga ka na kwanan. Ngam trinidor taklagayam. Ngam saya. Jak rumbang asang itan dagit na ang klase ti tatawan. Patay na patay kaya man. Siya pa'y kit din tinaramid da adang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti dayjay amika. Kabailak mat nga isukat daytang Alex. Apay, isulaang ay, anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro titunggal may sa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahan, i-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko matan adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar iti hotel? Wano kas iti sigod nga umununa ak arumwar? Umununa ka na rumar, Mika. Awagak labit ni Heidi. Okay, sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat tan tinag-chat. Wala ka peso. Mabitlaan, tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy, basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Hmm. Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan amasapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kahit ko pa'y kumakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo nagabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kahit kulat tamot tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali akumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijayakon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinuted ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko anagsina matlaang da Alex kani Mika. Gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan kani Alex saan matkit di mailibak. Talaga na singpet. Isu na laeng tanalakalaeng gayam masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak isu matlaang ti ikarkarina kadagiti babbai na. Awan matkit di nasakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runahan iti amin awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin, jakpay mat na ited ti bagik kenkwana.
Daytoy man ti padas ko at yak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka. Di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpat wano agrayo ken kuana. Ngem dakkel abitdot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsinadamatlaang kanimika. Ket insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinang isukatan naken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid naken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat-matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam, Heidi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. This is a razor. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is a scarf. I use a scarf to keep my neck warm. This is a scarf. I use a scarf to keep my neck warm. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients. This is a tie. This is a tie. Ooh. Ooh. This is a tie. This is a tie. Ooh. Ooh. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This little pin is perfect for keeping things tidy. Isn't that nice? This little pin is perfect for keeping things tidy. Isn't that nice? I use a magnifying glass to see small things. I use a magnifying glass to see small things. This is a calendar. 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 I use a mouse to control the computer. And the brat, that's her thing. What's the bruder? Tats of butter. I use a mouse to control the computer. And the brat, that's her thing. What's the bruder? Tats of butter. This is a rake. This is a rake. This is a rake. This is a rake. I use a jump rope to exercise. I use a jump rope to exercise. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes.
I use a suitcase to travel. 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 This is a hairbrush. I use a hairbrush to style my hair. This is a hairbrush. I use a hairbrush to style my hair. These are boots. These are boots. These are boots. These are boots. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. This is a ticket. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is dental floss. This is a tape measure. This is a tape measure. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a level. I use a level to make sure things are straight. This is a level. I use a level to make sure things are straight. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a bolt. I use a bolt for strong connections. This is a bolt. I use a bolt for strong connections. This is a crayon. I use a crayon to color pictures. This is a crayon. I use a crayon to color pictures. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. This is an umbrella. I use an umbrella to stay dry in the rain. These are earbuds. I use earbuds to listen privately. These are earbuds. I use earbuds to listen privately. This is a calculator. I use a calculator to do math quickly. This is a calculator. I use a calculator to do math quickly. I use a stamp to mail a letter. 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 This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a speaker. I use a speaker to play music out loud. This is a speaker. I use a speaker to play music out loud.
This is a mop. This is a mop. Hula. This is a mop. This is a mop. Hula. This is a trash can. I put garbage in the trash can. This is a trash can. I put garbage in the trash can. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe in the car. This is a seatbelt. I wear a seatbelt to stay safe in the car. This is a pacifier. A pacifier helps calm a baby. This is a pacifier. A pacifier helps calm a baby. This is a laundry basket. I put dirty clothes in the laundry basket. This is a laundry basket. I put dirty clothes in the laundry basket. This is bleach. I use bleach to make white clothes brighter. This is bleach. I use bleach to make white clothes brighter. This is a wrench. I use a wrench to fix the pipes. This is a wrench. I use a wrench to fix the pipes. These are pliers. I use pliers to grip things. These are pliers. I use pliers to grip things. This is a faucet. I turn on the faucet for water. This is a faucet. I turn on the faucet for water. This is a hanger. I put my shirt on a hanger. This is a hanger. I put my shirt on a hanger. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move soil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move soil. These are gloves. I wear gloves to keep my hands warm. These are gloves. I wear gloves to keep my hands warm. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a trash can. I put garbage in the trash can. This is a trash can. I put garbage in the trash can. This is a radio. I use a radio to listen to music. This is a radio. I use a radio to listen to music. I use headphones to listen to music. I use headphones to listen to music. This is medicine. I use medicine when I feel sick. This is medicine. I use medicine when I feel sick. This is a remote control. This is a remote control. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. This is a mask.
I wear a mask to stay healthy. This is a USB drive. 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 I use a bandage to cover a cut. I use a bandage to cover a cut. I use a mask to protect my health. 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 These are seeds. These are seeds. These are seeds. These are seeds. This is a charger. This is a charger. This is a charger. This is a charger. This is a helmet. This is a helmet. This is a grater. This is a grater. This is a grater. This is a grater. This is a towel. I use a towel to dry myself. This is a towel. I use a towel to dry myself. This is a hairdryer. I use a hairdryer to dry my wet hair. This is a hairdryer. I use a hairdryer to dry my wet hair. This is a wardrobe. Wardrobe. This is a wardrobe. This is a wardrobe. Wardrobe. This is a wardrobe. This is a blanket. I use a blanket to stay warm. This is a blanket. I use a blanket to stay warm. I use a watering can. I use a watering can. There's a watering can. I use a watering can. I use a watering can. There's a watering can. This is a remote control. I use a remote control to turn on the television. This is a remote control. I use a remote control to turn on the television. I use headphones to listen to music. I use headphones to listen to music. This is a scarf. I use a scarf to keep my neck warm. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a whisk. I use a whisk to mix ingredients. This is a tie. This is a tie. Ooh. Ooh. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This little pin is perfect for keeping things tidy. Isn't that nice? I use a magnifying glass to see small things. This is a calendar. This is a calendar. This is a calendar. This is a calendar. I use a mouse to control the computer. And the brats, that's her thing. What's the pruder? Tad's butter.
This is a rake. This is a rake. I use a jump rope to exercise. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. I use a suitcase to travel. I use a suitcase to travel. This is a hairbrush. I use a hairbrush to style my hair. These are boots. These are boots. This is a ticket. This is a ticket. This is a trash bag. I use a trash bag for waste. This is dental floss. This is dental floss. This is a tape measure. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a level. I use a level to make sure things are straight. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a bolt. I use a bolt for strong connections.